Slamnikarskem muzeju sredi Domžal si lahko ogledate stalno razstavo o 300-letni tradiciji slamnikarstva. Muzej prikazuje celoten postopek izdelave slamnikov, od uporabljenih orodij do končnih izdelkov. Na ogled je več kot 100 slamnikov različnih starosti, oblik, barv in materialov. Poleg tega pa tudi orodja in zgodbe, ki so spremljale to pomembno obrt. Muzej nenehno širi svojo zbirko z novimi eksponati in znanji, ki ohranjajo dediščino slamnikarstva. Poleg ogleda razstave lahko obiskovalci sodelujejo v delavnicah pletenja slamnatih kit in šivanja slamnikov. Muzej gosti tudi različne dogodke, kot so srečanja pod slamniki in junijski slamnikarski sejem, ki oznanja začetek poletne sezone slamnikov. Muzej je tako pomemben kraj za ohranjanje lokalne identitete, iz zgodovine Domžal ter slovenske kulturne dediščine. In the Straw Hat Museum in the center of Domžale, you can view a permanent exhibition about the 300-year tradition of straw hat making. The museum showcases the entire process of making straw hats, from the tools used to the final products. More than 100 straw hats of various ages, shapes, colors, and materials are on display, along with tools and stories that accompanied this important craft. The museum continuously expands its collection with new exhibits and knowledge that preserve the heritage of straw hat making. Besides viewing the exhibition, visitors can participate in workshops for braiding straw plaits and sewing straw hats. The museum also hosts various events, such as meetings under straw hats and the June Straw Hat Fair, which marks the beginning of the summer straw hat season. The museum is thus an important place for preserving the local identity and history of Domžale and Slovenian cultural heritage. Al Museo del Cappello di Paglia, nel centro di Domžale, è possibile visitare una mostra permanente sulla tradizione trecentenaria della lavorazione dei cappelli di paglia. Il museo illustra l'intero processo di realizzazione dei cappelli di paglia, dagli strumenti utilizzati ai prodotti finali. Sono esposti più di 100 cappelli di paglia di diverse età, forme, colori e materiali, insieme agli strumenti e alle storie che hanno accompagnato questo importante mestiere. Il museo amplia continuamente la sua collezione, con nuovi reperti e conoscenze che preservano il patrimonio della lavorazione dei cappelli di paglia. Oltre alla visita della mostra, i visitatori possono partecipare a laboratori di intreccio delle trecce di paglia e cucitura dei cappelli. Il museo ospita anche vari eventi, come gli incontri sotto i cappelli di paglia e la Fiera del Cappello di Paglia di giugno, che segna l'inizio della stagione estiva dei cappelli di paglia. Il museo è quindi un luogo importante per preservare l'identità locale e la storia di Domžale e il patrimonio kulturale sloveno. Kopališče Domžale je priljubljeno poletno zbirališče za vse generacije. Odprto je od junija do avgusta in ponuja 2 bazena, enega za otroke in drugega za odrasle, s toboganom in različnimi igrami v vodi. Na kopališču potekajo različne animacije, kot so jutranja vadba šolo zdravja in večerno rekreativno plavanje. Poleg tega so organizirani družinski dnevi in celodnevni dogodki, kjer se predstavljajo različna društva in organizacije. Obiskovalci lahko preizkusijo zorbinga, štafetne igre, vaterpolo ter druge vodne aktivnosti, poleg tega pa je na voljo tudi gostinska ponudba in mini knjižnica.